so intshwarela ntate wa ka kanete batho ba bang hona le batho ba leng kgale ba rapella ba sokang ba fola o ska ba nyahama amen me mane ntse ke mo rapella ka mahlo ha o sa fole go isa sepetlele ke tse ke tlo mo isa Bloemfontein ke lo mo patalla praise the Lord ubane jwanga bojwang motho o fola ka thapelo nare mo di ba ga sebedisa di doctor go sa nang go tla fola o ska ba kgathala matla amen ha o kwa mme go tloa 2011 praise the Lord ntate mo lena ne ke mo ise sepetlele ntate le na o wheelchair yane gale ke mo rapella mofumaro ya bonyane o sa kgonne hore a etse bang a conceive ka mogale motse 5 go itswa ke a hlola paper ena o ntse lo di ma wheelchair ba itse ba hloka ba mo massage re itse go tloga mo patalla ga mo isa sepetlele praise the Lord so beke nyone na go tloga ga mo isa ke sure gobane tshebeletso mona ga o rata ka nnete ga sheba o tlo sebedisa ka po o jala tšhelete e tlile o le tshebeletso ya ntisi mona o tseba wa moile ke lapeng amen wa tla o bona o hola o ntate modimo o hola ditšheleteng tsa hao ska ga o fihla mona o na le tšhelete ha o tsama mona o tsama o sena letho bana o ngetse tšhelete kerekeng ha o tlameha ba jwang praise the Lord ska tsama mona o lahletswe ke lelapa o so sena relationship le ba heno ba ne sa lotho shebana le thapelo bosilo motsheare ha ona tšhelete o tsebo ke re nye fosetseng ga o lewa ngwana ga o dumela tabeng ya o fana batho ga o ruta o kgona o fana ka tshenolo ka tumelo praise the Lord ka po lutlwa ga le kgahlapetsa ha gana ntho jwalo ke re kentse dintate ba tla nka tšhelete ya o tla tsama o le tsena o tla bulela mahlo o sena letho so anyway re tlo kena thutong ke gola metsotso e 25 ba kutlwa go ke rapelle ba kudihle ba kulang mo teng fela o eme ka maoto a hao ha e bona le mafu a moya a nama go sa tsoteleng o eme ka maoto mo teng praise the Lord ke tlola ke rapela ba bangata ba tla kwa motšheso ba mohlong ba tla wa tutong tsa bona ke tseo bane re lokolla matla ka lebitso la Jesu amen ke matla ntho e bula motho eno ha bone 12 years a bone ke matla ntho eno jwalo re fuwe matla ene matla na keng a lokollwa ka di a fehlwa ka ka dipuo a kere a lokollwa ka o phatlalatsa praise the Lord ke tlo rapela ke re ha ke phatlalatsa hore amen ha hore amen o amoela hore na ke bokudi ba moya hore na ke ba nama ntate modimo tlo lokolla ona jwale praise the Lord la opola mmelo ile go 5 years ona store conceive ene la ke etsa thapelo e jene ha ke re ba hloka bana ba fumane o re ka ba gala o tsa boemo ba ha ka bua le ka molomo la re fela ka pelong wa moe ya ba sa matsatsi motlwana go nye so la e bomba le ba dilemo ka thapelo ka bitso la morang Jesu kulukulu ha bonolo fela thotse ba ndueme ka pelo bona o sina tsolo pele ga di go bona jena amen phamisa le tsola o fela bona jole ka tla be le tsola hao mo kulang teng le lengwe le phamisetse le godimong praise the Lord ka le bitso la Jesu ke a laela go mafuhle a tswa bathong hona jwale ke re mafu a tswile o re amen o re ke dumelana le mafu a tswile bathong hona jwale a tswile ka le bitso la Jesu a tswile ka le bitso la Jesu a tliswang ke me ditshile a tswile ka le bitso la Jesu mafu a tliswang ke mafu ka o fapana a tswile ka le bitso la Jesu a tswile ka le bitso la Jesu a tswile ka le bitso la Jesu o fodile 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 ka le bitso la Jesu you are free in the name of Jesus you are healed in the name of Jesus you are healed in the name of Jesus you are healed in the name of Jesus you are free in the name of Jesus you are healed in Jesus name you are delivered in Jesus name agu ikutlwe fela ha ba no pelo na tsena we test o lokora petwete ke batla we test agu ikutlwe fela na o jwang ba utlwang ka re ntate mo go di bua phetho phamisa le tsona ba utlwang ba fodile ona tsena utlwa ga ke ikutlwe fodile ba dule fatshe o sale ba utlwang ka ntse ba opela bona fe praise the Lord ke batla o sale ba utlwang ga ntsohana a ke o ya nna na go ne tla bitsa pele le ke go kena thutong ka le bitso la Jesu ntate ke a leboa ka o qetela pholo mafungana ka o fela hona jwale batho mbala ka o fela ba kulang ba fodile ka le bitso la morena Jesu wa Nazareta ke a leboa moya o halalang ka mehlonono ntse e etsa ke a leboa ntate ka pholono ntse e etsa ka le bitso la Jesu you are free you are free you are free you are healed 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 ya o ikutlwa hape na o jwang ke batla we test ba ga nke nnete hore ha na go entse o tlo ukwa phapanyeng tse la pele ke ba ukwa ga fodile ha ba dule fatshe ba utlwang ba le hantle
Praise the Lord. Hona o setse ba fiunda de modimo ntsa sebetsana le lona le ka dula fatshe. Hallelujah. Praise the Lord. Ke ke 20 minutes fela ke tlo sebetsa ka pele. Ke re ha ga disebeletso tsa tsena tsa ntate modimo. Sebeletso e bonolo ke yona ena mehlolo le diphodiso. Mosebetsi o mongata ke tabeng ya go manolla lentswe. Ke nnete go batho ba e bona ka tsela engwe fapane. But really mofodisa a se bothata le dineo tsa bo prophecy. But mosebetsi kona wa manolla. That's why bebele reng ba etsa mosebetsi wa go ruta lentswe hantle. Ba fumane double honor. Ne bua ka salary. Praise the Lord. Especially those who labor in teaching and preaching. Ntwe etsa motho a hole o tsitse ntate modimo keng ke thuto a kere ha re nyenyefatse sebetso tsena tse ding ho hang. Ba ntwe etsa kereke e tsitse e ho kereke e hole ka matla ke thuto. Amen. Nna ntho okay. Ke hloka go tseba attendance ya rona ona tjena. Hey, a shaka shebe motho. Ka lebitso la Jesu tswa yena ona tjena. Nna ntho utswini. Ha re kene ntutong ye. Today I'm teaching about building your life on the rock. Ke tla ruta ka Sotho. Amen. Ke ruta ka ho haha bophelo ba hao hodima lentswe, hodima I'm teaching lefika. about building your life on the rock. Re tlo bala ka Matthew chapter number 7 We're going to read from Matthew chapter 7, verse 24. verse 24. Moranje sore la o sa etoloke ngwaneso ha le jwalo mang le mang ya kwang dipolelo tsena tsa ka a di phetha o tla tshwantshwa le motho ya bohlale ya ileng a ha ntlo ya hae hodima letlapa segola sa fihla diphogoro tsa matha meya ya puka ya kgahlela ntlo eo empa ha e ka ba yawa hobane ene thewo hodima letlapa athe mang le mang ya utlwang dipolelo tsena tsa ka sa di phethe o tla tshwantshwa le motho ya sethoto ya ileng a ha ntlo ya hae hodima lehlabathe segola sa fihla diphogoro tsa matha meya ya puka ya kgahlela ntlo eo ya ba yawa mme ho ha yona wa eba ho tshabehang. Praise the Lord. Ha Jesu a qetile polelo tsena matshwele a tsota thuto ya hae hobane o ne a ruta jalo ka motho ya nang le matla e seng jalo ka ditsebi tsa molao. Amen. Amen. Da le ntho duka ntse ke mo emetse ka bo ntse le busy. Okay. So re bua ka ho haha ntlo ya hao hodima lefika. We are talking about building your life on the Ha rock. re bua ka ntlo Bibele e bua ka bophelo ba hao. When we talk about a house, the Bible talks about your Ha re life. bua ka lefika Bibele e bua ka lentswe la ntate modimo. When we talk about the rock, we're talking about the word of Ke etsa God. papiso ka batho ba babedi. It's a comparison with two people. Ba utlwile dithuto tse tshwanang. They had the same teachings. Mohlomong ba pholositswe ka nako e tshwanang. Maybe they were born again at the same time. Empa e mong la utlwa ya ba o qala ho beha dithuto tsena tshebetsong. Maybe one had and started implementing the E teachings. mong a di utlwa empa ha di beha tshebetsong. One had them but did not implement. Bibele e re ha meya e tla. The Bible says when the Dikgohola di winds fihla. come and the floods come, Jwalo ka ha di tlo fihla. just like they will come, Ha fela o phela lefatsheng mona. as long as you live here on E earth, tlo fihla nako ya dikgohola le meya. the time of winds and floods will come, E leng nako ya diqholotso. which is the time of challenges. No ha so rena o rapela ka kapa o rapela It kae. doesn't matter how much you pray. Taba go fela o teng lefatsheng. The fact that you're here on E earth, tla fihla nako e jwalo. such a time will come. Nako tse ding di tliswa ke mesebetsi ya hao. At times it will be through your Nako job, tse ding di tla fela e se le mesebetsi ya or hao. they just may come because Di of tla fihla ntho tse ntse your jwalo. behavior. They will come. Di tla fihla e le ka tsela ya tahlehelo. They will come as a way of Loss. loss. E tla tla e le ditlhaselo tsa moya kapa tsa nama. There will be spiritual attacks or physical E attacks. tla tla e le jealousy tsa batho. It may be through jealousy of E people. tla tla e le wa economy. Maybe the downfall of the E economy. la nna ya fihla e le COVID. It came through as COVID. Ha fela o phela lefatsheng mona. As long as you live here on Nako e earth, tlo tla e fihla. such a time will E come tlo testa tumelo ya hao. that will test your faith. Eo meya e tla tsoa. Such winds will come, Eo dikgohola di tla ba teng. prevailing winds will come, Eo diphogoro di tla matha. and then floods will come, Ene batho ba bangata ba wa. and many people fall. Ska bana motho a phamisitse matsoho a jaefa kerekeng Do mo. not see people standing here and Nako dancing. eo dintho tseo di fihlang. When such challenges Ba come, bangata ba tloela ntate modimo. many leave God Ba tloela kereke. and they leave church. Ba tloela kereke ba tloela ntate modimo. They leave God and they leave church. Ha wa tlameha ho ba jwalo. It is not supposed to be that way. Praise the Lord. Amen. O tla fumana hore la ebe a ntse a tla kerekeng. Even if they come to church, Ha a sa na tjheseho e kalokalo. they do not have much zeal. So nako eo dintho di leng monate. So when things are good, Matla a motho ha a bonahale ka nako eo. that power of a person is not seen at the time. Matla a motho. A power of a person, Bibele e re motho ya fokolang ka nako ya mathata o a fokola.
Motho a fokolang, the one who becomes weak during the time of adversity is a weak person. Motho a wang ka nako eo. So nako eo ba nkopana le challenge ke teng mo matla a bonahalang teng. The time when you come across challenges, this is where the power will be Hona evident. tjena ha o na le paycheck o bonolo hampe go phamise matsoho le bo ntate Modimo. When you have a paycheck, it's easy for you to just praise God. Phamisa matsoho o sena mosebetsi o sena ntho e jang. Raising your hands and praising God when there's no Ke food teng and there's mo no job, stamina matla a bonahalang teng. that is where the power is evident. Bebele re le batjha ba kgathala. The Bible says even the youth get O tired. kgathala ho fihlela batho bohle. This tiredness gets to everyone. Diqholotso tsena sepheo sa tsona The challenge is the reason they're there ke ho tlisetsa mokgathala. is to make you tired Tumelo e qetelle le lefatshe. so that you drop your faith. Le baruti ba kgathala. Even pastors get weary. Ke na le bakgotsi ba babedi. I have two friends. Over 20 years re le metswalle. For over 20 years we've been Ke la friends. ga dula fatshe ra qoqa tsatsi le leng. We sat at one time Hore banna ho ya ka mo re investileng lentsweng la ntate Modimo ka and teng. we said according to how we've invested in the Go word of tloha high God school. from high Ho school ya Bible school. to Bible school, Re la ga hla teba thutong ya lentswe. we got deep into the word of Ra God teba thapelong. and we got deep into prayer. Ra investa tabeng ya character. We invested in our character. Empa le rona hona tjena ministry. We too in our Ho ministries, utlwa sesinyeho. we feel the change. Dikgolo tsena ga di utlwa tsena. We feel this So re ne challenges. re ipotsa ka bana be leng hore ba ile ba pholosa empa ha ba ka ba We teba. were wondering about these people who didn't invest in Ke the. mokgwa o fumanang ba kgeloha ba le bangata tjena. This is why you see them going astray. Ha se taba rona o qala jwang. It is not. It doesn't matter how you start. Tse bohlokwa ke hore na o qetella jwang. What is important is how you Ba end. bangata be re qadileng le bona. Many that we've started Ba bang ba with, dutse fatshe ba tloetse. some have left and Ba dropped. bang ba e sothile ntho ena Modimo Some ena. have twisted this thing of Se le taba God. o iketsetsa tjhelete Now fela. they're trying to make money. Ba se ba fake mehlolo. They're faking Ba miracles. fake They're boprofeta. faking Ba prophecies fela ba etse tjhelete ka bana. just so that they make Batho money. ha ba qala jwalo. But they didn't start But that e way. la fihla nako eno. That time came. E fihlela motho e mong le mong. Gets to everyone. Pressure wa e utlwa. You feel the pressure. Hore na e ka tla ka financial situation. Whether it comes through a financial E tlo tla e situation, o challenge. it will come and O challenge qetelle o etsa you. dintho tseo tsebang hore ntate Modimo ha di batle. And then you end up doing the things that you know very Potso well ke that hore God doesn't na want. potso ke hore na ha o utlwa lentswe lena. Question is, when you hear the word, Na o la hla le wa le dumela. did you believe it? La kena pelong ya hao. And did it get Wa into your qala heart? le beya tshebetsong. And then did you Hobane implement it? wa kgonahala Because it's hore possible o fete hara difefo le dikgohola. for you to pass through this severe challenges Eba o tswa o ntso o tshwana jwalo ka ha o etsala letho. and then come out as if nothing happened. Ha eba lentswe lena As long as o this theile word, bophelo ba hao hodima lona. you founded it on it. But unfortunately, But Kamaswabi, batho ba bangata many people, maphelo a bona their a lives thewe hodima experience tsa bona. is founded on the Ke experiences. ile ka hlalwa. I was Kapo ke divorced. hletse lapeng le nang le tjhelete. I was born in a family with So money, o so nka o le thabang ya hladweng. but now you're considering yourself as Tabam So who's it's divorced. affect identity ya Now it's hao. affecting your identity. Ntho e nngwe le e nngwe o iponang, Everything that you o see, so ipona o tsamaya ka sekgobonyana seno. you see yourself in that dimension. O ska ha ya nepahala. Hobane Satane o batla ntho ya hae bophelong ba hao. The devil wants his thing in your life. Moganyeso la re Satane ha na letho ho nna. The devil, God, Jesus said, the devil has no power Hobane on ha me ena letho la hae ho nna mona. because he has nothing on me. Empa wena e bo ntse o na le ikutlwela bohloko. But if you have self-pity O ntse o na le bitterness. and you have bitterness O na le ho se tshwarele. and you have Ke unforgiveness, ntwa diabolosi wena e. that is the devil's Ke thing le on you. mati le mo fang tokelo ya ho sebetsa bophelong It ba is a hao. loophole for him to work in your So o life. emela monyetla fela So he Satane. sees an advantage Hona and tjena a o nahana o chance. hantle hona tjena. O nahana ntho e nngwe le e nngwe e hantle. You feel like everything is okay O ntse o right now. tjheile. He's going to trap Wa you. tseba gona tjena o sa le monyane o dia ha o no etsa ntho e kalokang. He knows that right now you're still young. A ko phahame o ko tsebahale o le ngwana ntate Modimo ebe jwale o tlo fihla bana. Get strong and be known by people who will Hobane try ha wa and attack you sebetsana le then. bitterness bophelong ba hao. Because you've not worked on the Ha wa bitterness in sebetsana your le life. unforgiveness. You've not worked on the Ha wa sebetsana unforgiveness. le pride. You've not worked on the pride. Ntse re le mmoho. Are we together? So nako e tla fihla eo mokgathala o tla o fihlela. So a time will come when you get weary. Nako eo qholotso e tla ba teng. The time when challenges come. Mofumadi enwa a ka re nyalana re le banyane haholo. My wife and I got married at a young Ha ne age. ke lo mo kopa habo. When I went to O propose, na le lemo di 16. she was 16. Hey, na se mokana. Nako ena ke monyala o na le 18. Nako ena ke monyala o na le 18. By the time I got married to her, she was 18. Ke mohlankana hae wa pele. Ene ke And the kwetse- first kwetse mamati, boyfriend. ha ona moya. And the last, Praise the Lord. amen. Jwale. Re nyalane jwalo re le banyane. We got married at a very young age. Empa
empa se re le ka wa etsa bana When we try to have children, ka fumana doctor re jwetsa hore motho ona ntho mo tshwereng empe ke stage 4 the doctor said she's in stage 4 sa ntho ne mo tshwere of what her condition. endometriosis ba bang ke kgola ba etsebe Some know tsa gale it. ke tla di bua fela ke tla di ga ba lapeng jwale a ke ba bangata batho ba nana hore ha rena di-challenge re le baruti Many people think we do not have challenges as pastors. doctor re fa scan ya re ntho ngwe le ngwe e senyeile ka mono di-tube The doctor showed us the scan and showed us that everything is destroyed. All the tubes, ne re ka everything. ipotsa ga banna ntate modimo a re nyetse re ipolokile ka le ka nnete bona We wondered what mathata a tla o tlela o phela hantle kapa o phela ntho e feng. challenges will come whether you're living right or not. ha fela o le lefatsheng mo As long as you're here on earth, di-season tsa bophelo di a fapana seasons of life o ka are fumana different. dintho di le hantle fela Things may be okay, mosebetsi o bo fela and then you may go out of a kapa bo job. hlokallwa Maybe you lose a loved one. ntho ya bohlokwa ga ntho tsena kaofela What is important ko go amongst se all ka these ba things qosa ntate modimo ka bobe is that you should not accuse God. gobane ha o qala hore ntate modimo hobaneng ntho e When nketsalletse you start and say, God, why has this happened to me? hobaneng o e dumeletse Why have you allowed o it? tsebe fatshe ke moo yang Know that you're going down. satane o tla o sebela The devil will A re, whisper to o you rapela kalekale and say, but you're praying. bona na o jwang Look at how you are. ke teng mane moo bophelo ba bo tlo testiwa teng That is where your life will be gore na bo tested. thewe hodima lefika On kapa whether it's lehlabathe founded on the rock or on the sand. nako tse ding ke batho Maybe at times it's people. batho ba o monela fela People are just jealous of gobane you. human nature Because human nature, go ya ka botho o tlameha o bo le motho wa hodileng gore o thabele katleho ya motho e mong you need to be someone who is happy for someone if motho you're o mature. qadileng le ena bophelo motho a o qadile bophelo le ena When you started life so o with qala o someone hatela hodimo haholo and then you go up, natural go ba jealous naturally they become jealous. le wena o ka ba jealous You may be jealous as well. so di teng ntho tse ntse jwalo So such things are there. They exist. so ha fela o ntse o phela As long as e you're ka nna ba ho alive, monate ona tjena maybe you're enjoying ha now. ko o khese I'm not cursing le you. tla fihla letsatsi One day will come le sokotsang se tla tswa fela where the storm and the wind will come. nako tse ding e le satane Maybe it will be the jwalo devil. ka jobo fela Just like Job, bophelo ntse bo le hantle life was still okay. ya ba jwale satane And then the o devil, sa mo tswela matla o attacked him. hlokallwa ke bana ba 7 ka letsatsi 7 children died o in one hlokallwa ke day. diphoofolo His animals o died. hlokallwa o senyelwa ke matlo His houses were destroyed. di teng ntho tse ntse jwalo Such things ho na le mme exist. mongana partnera le nna MSG TV There's a lady who partnered with me at o na rata ntate NMSG. modimo haholo She loved God truly. o na support ministry wa rona haholo She supported our ministry. o la feta lemo tse pedi re sa bue le ena After two years passed without talking, ka fumana video ya hae fonong and I got a video from ha nka ba ka e From her? sheba e sa le ke re ke tla e bule ya ba ke bule ne ke le busy tjena I was very busy at the time, Ya I ba couldn't wa watch it. founela. Then she called o me. re na ke fumane video ya hae She asked me whether I found her ka ga mme video. wa ka phepihle a ke e sheba a re ne le lefu la bana ba ka ba hloketse ka tsatsi le leng ba le babedi ne le bona And fela she said, it's my children's funeral. Eh. They died at the same time. ka o ke sa tsebe nang ka reng I didn't know what to say. ona go tse a re ntate moruti ya komprofete modimo reng ka tabe She said, prophesy, Ho man na of God. le nako tseo thong ga o thwe profit o ko le thata o na le ntate na tshwere ke cancer gauteng mane mpa tsena tsa di ruruile o bona go sa letswe ke matsatsi jale ke lo mmona a re ntate moruti a sa nna wa profita training center ko mprofete ha yena na tla be careful o ska ba go tloba le business o ba mfana yo mametse o sa duna mametse mono o tsona The wife was listening. hai le teng a di profita ka le hodimo le teng ke tlo motshosa And I said, if I prophesy about heaven, I'll scare ha ke her. re ke bona a tlo etsang ha When ka I hloka say la o I sa see you doing this, mosadi o tlo reng The wife, what will the wife say? ga mo tshwara letsoho fela ka go tla loka ntate I only la held his tlogela hand ka and mora said it would be letsatsi okay. nagano jane ke fane ka prophecy tse telele gadi He died after a day. jwale Now, dikolotso di teng challenges are there lefatsheng here on earth. neno ha re ke moprofeta ka bua ke sa tsebe na ke tla reng wa tseba When that lady asked for a prophecy, I didn't know what to say to nna her. ba tshwara go fela ka gore ga nnete ga ke a kgona goba ke ne ke sa tsebe motho bana ba babedi ba hae her only kids they've died I asked for forgiveness because I didn't know what to say. Her 2 kids died. ka moga mono tšhebe re itholela And then we kept quiet. tsa gona le go tsa go itholele fela ga ke tsena ke tla reng ka nnete I didn't know what to say mo truly. gapelela fela I prayed for a her. mfounela ka moga 2 years engwe ke a kgona After another 2 years, she se ke le called. hae mo I was back here. a re ntate moruti He said, Pastor, utlwa ka se ke re di unyalwa gape jwale I feel like I'm ready to get married ke again. fodile jwale I'm healed modimo o now. mfodisitse God has healed me. e ntse le mokgotsi wa hae ntate o ntsa bua ka ntate modimo He's still Ntate talking Modimo about o God. mfodisitse God ntate healed modimo me. wa nrestora God has e restored sa lo me. mpotsa ka lenyalo jwale ke a utlwa gore You've ha o been ka asking me about marriage. Now I feel you can pray for me. o bonang ka lesotho ka What moo do you see in Lesotho?
Is there anything? Ke lo ka ene ntse le tabeng ya bana ke fola gwa motho no fodile. I was still stuck on the children, but Empa. I realized that she's healed. Hona le batho ba keng ba fola ba se ha ba sepela ntate Modimo. There are people who cannot get healed when they're Ha o not close to hlaelwa ke God. mathata When problems o come sa utlwisise na ho etsalang. and you do not understand what Se is ka ba happening, qosa ntate Modimo ka bobe. do not accuse God of wrongdoing. Ntate Modimo wa no sa thiba ntwe. Don't say, God, why didn't you stop this? Re bua ka mme ya faithful le ntate. We're talking about a faithful woman Ana tsheditse mosebetsi wa ntate Modimo. who supported God's ministry. Dintho di a hlala lefatsheng. Things happen here on earth. Di tla o hlahela ha fela o phela lefatsheng. They will happen whether you, as long as you're here on O earth. lebale ka mampokisi tse re di beang ka kerekeng ka. Forget about the masks we put on E here mo on le monga a church. fihla monyako manong ka mampokisi a kere. Everyone who gets So here o wears a mask. nahana hore ke wena fela motho a sa farang. You think you're the only one who's suffering. Ha hona ntho e jwalo. There's no such thing. Jwale ha e le social media yona o tlo e tlose As pelong for ya hao. social media, forget about it. Ke bophelo ba leshano fela moo. It is a facade. Ha bo manyalo a social media ke mashano. The weddings on social media and marriages Nako are tsohle lies. ntate ba bontsha lenyalo e le ntho e monate fela. Ha hona ntho e They jwalo. display marriage as something easy Manyalo and mona good. diqholotso di teng go phela le motho ha se piece ya cake ntho e. Living with a person is not a Nna child's play. mofumane ona ka ke yena nketsa dintho bonolo hobane ke motho wa bonolo a ikokobeditseng. My wife makes things simpler for me because she's very humble Ha ntse and ke hlabolla obedient. batho mona ke a bona hore ha le nna ne ke ka kgona ho phela le When motho. I counsel people, I notice that truly I wouldn't live with the same person. Ha ke sa jaja batho ba divorce nna. I do not judge people who get E motho a divorced. fumana hore a ntate a ko tshwere bothata o ipotsa hore o tlo kgona wa ntate. When you may see that they are holding a challenge. E mone re mo facing a cancela o challenge. finyane mona. Ka ga o tlameha ho se jaga sepapano sa hae ngwana mme. I was counseling one and then I said, you need to Because ne re mmotsa re ha o Enjoy. hlale. Nna ke a hladisa nako tse ding e seng a bobebe. Ha situation e se le mpe haholo. when the So- situation is bad. Ha ga nka hlala jwale re nyalane ka community of property re tlo go tlameha ho shera ntlo ya lapeng ha ke re ngwana mme jaga sepapano sa hao. I just told her to be strong. So ntho tsena tsa batjha ba bangata ba depressed hona tjena. Many young people are depressed right now Hobane ba ipapisa le bophelo ba social media bo siyo. because they're comparing their lives with social Nna ke media. tseba motho a sena le 10 rand a ka tla ngopa 10 rand ha ke mo fa 100 rand ke a fihla poster photo e se ka qeta go reka koloi e I ntjha. know one person I gave 100 maludi and A sa le pela koloi batho sentse ba re wow a sa ntse re he thank you stood thank next you. to a car and pretended as if it was his. Social media ke bophelo ba leshano. Social media is a facade. Ha hona lenyalo le jwalo. There's no such marriage. Nna ke le ka bo open ka kerekeng mona o tseba hore bophelo reality ya bophelo ha se papadi eno fela batho ba dile ba ntse ba I try to be smile. open in church so that you know that in life there's no such Ke thing. kopa o eletsa motho wa mme. I want to advise Ha e bona le ladies, molekane o mo ratang a o if you have ratang. a partner who loves you E ba molekane wa mohlomong wa kgoptwa and maybe your partner mohlomong a jole. has an affair, Ha ke bue ka motho a o sotlang. I'm not talking about someone who abuses you. Tatela o mohlala. Don't be quick to Sebetsana divorce. le lenyalo la hao wa tsaba Work on hobane your marriage 80% because ya 80% bomme ba sileng banna ba bona ka baka la mojolo. of the ladies who divorce their husbands because of cheating, Ba jola le banna ba nyetseng ngwana they tjena. are dating married men as we speak. E mong o la hlala molekane ya jolo. Ona jona ke sa cheat ya molekane wa hae. One dumped the husband because he was cheating. Now he's a side chick. Ha ke buelle taba tseno. I am not But condoning such, reality ya bophelo. but the reality of life Hore 80% chance ya go monna hao bophelong ba lenyalo a ka nna kgoptswa kae kae. O ntshwarela be utlwa bohloko ke nnete ntho e. is that 80% of the time your husband may have an affair. So haeba o tlo mo hlalla ntho eo o ka lokisa bothata bo ka lapeng. If you're going to dump him for that, rather you fix the Wa situation mo in the hlala le house. wena o tlo kopana le monne mong a tsa hlaluwe ke mosadi wa ka ntho e tshwanang. O tlo You're dula o going to pota-pota. divorce him and then meet a different man who's divorced for the same Hobane thing. social media le fa leshano la hore lenyalo ha le na mathata e ko Because lelemela social fela. media gives you a perspective E re that ko bolelle ntho e nngwe. life is like that. Temptation ntho bo ntate ona tjena yo dimo bane bomme bana ba dula ba ipontsha hohle di Facebook mo. Temptation is very high because ladies display So themselves on lwanela social lenyalo la hao media. o protecte monna wa hao. Protect your husband. O ska mo kwatela o ka bona Do e ka o not be kgutluwe. upset at him when you see him go So wrong. maikutlo ha le hodimo. So when you are Ska ba truly upset, hlala. do not divorce Tla mo him. lokisa. Go and fix. Hobane monna ha tshwane le mosadi. Because a man is not like a Ha se go woman. monna wa hao o rate a ka kgoptswa. It doesn't mean that your husband doesn't love you if they Tla have mo an affair. lokisa o tlo bone. Go and O fix, ke kwa you'll qeta o see. fumana motho a o nyalang ha se ntho e bonolo. It is not easy to find someone who will marry A re you ke a o again. nyala o kgethile ka bomme bana kaofela. He's chosen you amongst all these A re ke a o women nyala. and said they Ha o want to kgutla, marry you. wa mo tlohela. When they have an affair, you want to leave them.
lokisa ntho e ka tlong Fix what's ne ke sa inside. go dulelle abuse empa ka I'm nnete not nako tse saying ding nako tse stay ding where you are abused, e be le bofokodi ba motho wa but at ntate times o that mo could thuse be a weakness. Help him. ke boeletse It is a piece of wana advice go no qeta e be re tlo dula re hlala because we will not get done if we'll keep divorcing. ena o le motho wa mme o se ka ba go mo etsisa monna ha a fedi jalo ka mosadi ho hang se ka ba re If you're a woman, don't say you're going to get revenge and then Ena- imitate him. ena le ka mora 20 years o tla ba ntse a hopola ntho eo Him, after 20 years, he'll remember what you're doing. se ka ba re mpa o e entse ha le tshwane Don't say you've done it as well. se ka You're batla not ho the kena same. nthong ena ya women movement go bomme le rona re lekana le banna ha ona mohla o tla lekana le motho wa Stop joining monna. this feminist movements of saying you're equal to men. re fete ha re tswela pele Let's continue. se re le mmoho Are we still together? ne ke sa buelle taba tsena tsa mejolo but ne se ke tshwa ke re se ka I'm latlhelwa not ke lapa la advocating hao. for people who are having affairs, but don't Hobane lose jwale- your marriage. right re tswela pele jwale Now, ho etsala jwang ke na le motho moruti a neng a kena TV ya rona there's a pastor who used to come to our a TV rapella batho ba ba station. monella koloi ya le TV He prayed for people, and they even gave him a car. ha ke mo sheba Facebook wa ofinyane When I looked at him on ke Facebook, fumana e se le sangoma I discovered that he's a sangoma now. sa tshwere mare o tsamaya metsing o sa bue ka He badimo has ba hae rods. He's talking about his ancestors. ka renwa ke tlo tla ke mo approach hantle eo I said, I have to approach ka this rena one. mokgotsi o lwana I asked him, how are you, friend? pele ka re ke a leboa tsa anke ke le ba le impact ya ministry wa rona o fie ntho tse ngata tente ko re ne go utlwana haholo le At first, I thanked him for the impact that he Wane, did. ha nka ba ka tla sentse ke mo supile ha ona mamela letho ka le room ka re jale a go ntshetse mo ona le tshenolo e ntšha ho etsala wa I asked him whether he has a new revelation ke or bona o what. so bua ka badimo o so bua ka I see you talking about ancestors and this and o that. so rapella metsing You pray at the waters. so kubetsa ka kerekeng You have incense in o church. tshwere mare You have rods. And o fumane revelation o re sherele na ntate did you get a new revelation, a re sir? ntate maphosa ka ba ko wena He said, "Ndadema Pastor, because it's you, a ke no thetsa I will not lie to you. a ke a fumana tshenolo ntate I didn't get a revelation, sir, empa ke lapile but I'm just a re hungry. nthona ke etsa ka baka la tlala I'm doing it because I'm broke. di tla fihla difefo hobane Storms will come ba bang jalo ka nna because some like ga me, rena le qualification tse ding we do not have qualifications. ke ministry fela e sa lobitswa o le monyane We've been called from at a so young nna age. o jane ke sa tsebe tumelo So if I didn't know faith se ke na le mosadi ke na le bana and I have children and a wife, re fumana ga re na le thoka tlong and then there's nothing in the house, motho o qalla o nana ntho tseo o sa di nahane you start thinking of the things you wouldn't imagine before. o bona so dintho ha o ntse wa pele bophelong ha o tsebe na o tlo tobana le When you go forward in life, you do not know what you will encounter. bophelo bona bo bolelele bona ke marathon nthwena This life is long, it's a marathon. ha se 100 meter It's dash not a sprint. so ka nna bona motho ka wa tlile le motse pedi a ba ya You may fatshe see someone as though they are wealthy and ka mora le successful motse in di life, tse and they go down. 20 ha ke le mo di 60 After 20 years, when I will be 60, tlameha be le hore ntse re pusha pono ena ntate modimo gape we need to be pushing this vision of God and going forward. imagine ha o so tla mona ntate se ke kentse difaha ha o Imagine coming here and then now I'm a sangoma. sentse ke le hlahloba one by one And now I'm. hona jana ga tsheganana ke tsa etsala ntho tseo We're laughing, we think such things will never happen. bophelo bo ka o isa mo o sa nahanang Life may get you into ba places that you bang never thought you'd situation enter. o fumana gore e se le teng At times, some find the situation is latlhetse there. ke mesebetsi o na le bana ba bane You've monna lost hayo your job, Fumana o so the kene husband ntho has tse- left, you have Just 4 children. for survival fela Now you're doing things for survival. ke ntho tse etsalang bophelong Such things happen in ha fela o life. ntse o phela As long as you're alive, o tsebe gore di ka hlaga know that they may ke happen. mokgwa o sa tlamehang go tatela wa hlola batho hobane This ha o is tsebe- why you don't have to be quick to judge, ha o tsebe maemo a bona because you do not know the circumstances. batho ba bang ntho tse ba di etsang ha se go ba rata they're just trying to survive When some people do things that are questionable, that's because they're trying to survive. jalo ka ena moruti eno ne ke sa Just tsetse like this ntho tseno, pastor. but, hey, ha nka ka mo araba ka re ke tlameha mo araba ke na le solution I didn't respond because I felt I should answer him with a solution. ka mokgwa o monne wa ratang modimo ka teng ha ke The way mmotsa that men love ha God. ke mmotsa ga ntate nna ntse ke pholosetse ngwana modimo a re ntate ke tlala ko o jwetse When I asked him, he said, I'm still born again, I'm a child of God, it's just that I'm broke. o ne o tsebe tlala ke yone e sitseng moprofita jakobo e kgepeta Know that hunger and famine took Jacob to batho ba nga ba tsebe Egypt. tlala hantle ntate tlala e se le ya boja dikata obe wa tsa boja dikata ke ya boja dikatana When there's famine, know that it's really terrible. tla ifumana o entse ntho tse ding tse o sa di nagana You may see yourself doing questionable things. so tumelo ya gago So your faith e tlo lekwa
will be Hona tested. tjena o nahana ho monate akere. You think you're enjoying, it's fun now. Mohlang dihlang o tla hopola thuso ena akere. When such things come, you will remember my Di tla teaching. ka tsela ya bokudi. They may come through Di tla ka sickness tsela efe kapa efeng. or any kind of So Wait. fothanyetswe ke baloi. then attacks from witches Hobane o qeta ho reka koloi. because you just bought a new car. Batho ba ba emele ho reka koloi. Motho a qala ba le pudinyana fela sentse ba mo loya. Jana ba o fothakela potso ke gore na bophelo ba hao bo hodima lefika When na. they attack you, question is your life on the rock? Ha bo khale go tse batho ba lowe. O tla fumana le motho a santse a sokola. O la mpa reka kgo ka pudinyana se ba mo fupuetse. Kapo ngwana wa nyala ba nyala ke pele ngwana ka ba o isa. O bona o lo Or the child lo. is getting married. A je go jolo ka ha o tla o nna o tlisa photo go ke rapelle ngwana. O nka photo o isa sangome. Motho o santse a tseba. The same way you can bring a picture to me for me to pray for it, they may take a picture and take it to the cult. Jale me eno ha re ya wa thaka potso go rona bophelo ba budi ma letlapa na. Budi ma letlapa bophelo ba Is hao. your life on the rock? So haeba bophelo ba hao So if your life bo le hodima letlapa. is founded on the rock, Bo thewa hodima lentswe lena le re le rutang lena. it's founded on this word we're preaching, E bila o le beya tshebetsong. and you're implementing Bebele it. re le ameka ba ya The fihla. Bible says even if storms may come, O tla re hanyane fela. you may shake a bit, Empa o tla bontso ye. but you will be standing. Ba bangata mpe ba tswileng kerekeng. Many have left church Hobaneng ha modimo bona o mphoqile. because now they're saying God has disappointed O me. phoqile kang? How has God disappointed you? Abdi mopheme o mphoqile. Abtima Peme Haebe disappointed modimo me. ba neng ana o dumella mopheme wa ka mphoqo. Why did God allow Abtimu Peme O to bontsha hore disappoint tsela o me? ntse re sena ka teng e ntse le tlase haholo. The way you reason shows that you're still at a low level. Motho e mong le mong o na le kgetho ya hae. Each and every one has a choice. Ya re le mofumane wa ka kgetha ho tsamaya ha ona ntho e re tlammeng. My wife has a choice Se ke tsa too. mohlala fela nna nka kgetha ho tsamaya. I may decide to also leave. Ha ona motho a tlangweng ke letho. No one is bound by anything. Bophelo bona ke ba hao bona. This life is yours. So o ska eno hle ya o hlalwa. O ska tlohela ntate modimo ka baka la ntho eno ke a o kopa. Do not leave God because now you are damned. E mo o tla fumana go hlaloe sekepe se le se wang fela na go bohloko. Ko go fana go mana ntate modimo ntsa mo thusitse. Ha re tswele pele. Let's continue. Jwale ha o theile bophelo ba hodima lefika. When you founded your life on the rock, O tlo nahana le o bona ka tsela ya ntate modimo. you're going to think and perceive things like God. E tlo tla e affecta ntho e bitswang perception. It will affect what is called pono ya Tsela hao, eo o tjhebo ya bonang dintho ka hao. ona e bohlokwa. The way you see things is important. Tsela eo o bonang dintho nameng The way you see things in the physical, ha di jwalo nako tsohle. they're not as they seem. Mohlanka wa Elisha ona tshwile a re jo ba re bolaya. A servant of Elijah was scared and saying A they're re killing ntate mmule us. mahlo a bone. Then he said, God opened his eyes so that he Ke a bona sees. thaba e tletse dikariki tsa mollo. He saw the mountain full of cuts of Tsa mane fire Elisha. walking with Ona tjena o Elijah. nahana hore ntho di a fatshe. You may think things are going O nahana o down. fedile ka You wena. may think it's over with E go you. boletse hore ha o jwalo. It is not so. Empa haeba lentswe le influence kelello ya But hao. if the word has influenced your O tla bo life, tseba hore hona tjena ntho ena ekare ke qholotso you will ena. know that this may look like a challenge, Empa e sebetsa molemong wa phamiso ya but it hae. is working together for my good. Goliath ene ka ke qholotso a ke reng. Goliath looked like a challenge, Empa ene le molemong wa phamiso ya but it Dafita. was for the upliftment of David. Daniel a ka hara ditau. Daniel inside the E den of bana ba go lions, fedile. you thought it was over, Empa ne molemong wa phamiso ya but hae. it was because of his Ho na le upliftment. ntho tobaneng le yona ona tjena. There's something that you've O bona encountered ntho right mona ke now. a fela mona. You see that it is probably Empa going to be haeba over o bona now. ka lentswe. But if you O see tlo through the tseba hore, word, "Ah, ntho ena ke le re nkisang you will know hodimo that ena." this is just a step ladder to my victory. Empa haeba But if bophelo ba hao bo sa isetla hodima lentswe your lena, life is not aligned with the o tlo word, iponela mathata fela. you will see problems O tla bo o fedile ka nna. and then you will say it is over with you. Taba perception e bohlokwa haholo. Perception is very Ba bang important. ba re a re tlo tla re kena kanana. Some say yes, we will enter Ba bang ba Canaan. re re bone Some say we saw dinatla giants ebile re ipone and we saw e ka re ourselves marutle as locusts mahlong a bona. in their eyes. Ke perception. That is a Taba perception. modimo ha re ke marutle. God didn't say they are Satane ha re locusts. ke The marutle. devil didn't say they are Ke bona ba locusts. ipintseng They marutle. called themselves So locusts. hona tjena ha o bua, So when you speak, ya bontsha hona bophelo ba botheo hodima it eng. shows you where your life is founded on. Ha o ipona o le sono, If you see yourself o as ipona o sena thuso. someone who's small, Se ntse e bontsha hona bophelo ba botheo hodima. it shows where your life is founded. Ya o qoqele, ke la ka kopana le mofu nna. I came across a dead person. E ne ke tshwere class ya trading Gauteng kwana ntse ke na le dikolo. I had a class of trading. Jwale ka mora class motho ona o tlile o nna tsamaya ka di-crutch. After class, this person came using crutches. So o tlo mpotsa ntho tse sa di utlwisising. Then he came to ask me things So that I didn't ke a understand. mmotsa, ho etsetswang ka wena? I asked what happened with A you. ra ntate ne ke shwele nna. He said I died. Ka ra jwang o etsang qoqele.
nna sentse ke bona gore ntate Modimo o batla go tlisa motho ena gore ke mo ise TV ka go etsetseng I knew that God wanted me to take this person to the station. He said I was driving a traka truck ka bona e tswa tseleng and then it lost control ya phetogo ga ke tsena o etsetseng ka and mao then it crashed. ke tswile ke le lefifing I woke up in darkness. so ga ke tswa ke gao So when I woke up, e be ke load shedding I wondered, is it load shading? but ena e lefifi haholo ena But it was darker. load shedding ke man mo motlakase o felang South Africa Load shading is where there's power outage. a re ena la ke tsamaisa letsogo ga ke le bone But this one, when I tried to move my hand, I couldn't see it. so ha ntse ipotsa o kwa batho ba sentse ba bokolla pela ba screama ha bone ba screama ha ba bokolla mona miri a neng e nyoloa When he looked around, he had people screaming, but a sa bone motho o lefifi but he could not see people. ya ba o bona traka ha e tsamaya moo Then he saw his truck move. jalo go a matha hela ba utswa traka ka go lo thiba traka He was running to stop the truck. ha go fala go ka ga traka ke yena a ntse a kganna traka ena He noticed that he was inside driving the same truck. ya ba o itšhebeletse Then he was watching a e bona ga e himself. tswa tseleng traka He ena saw it lose control. a re go nna He said to me, nako e traka e tlo phetoga by the time the car was about to ne crash, ntse ke gapela ka pelong I was praying in my but heart. thapelo ene ke utlwa e se e tswa se ke e utlwa ka ditsebe But now I could hear this prayer out loud. ya ba traka ya crash And then the truck crashed. ya ba ke re jwale go etsalang ka nna Then I wondered, what is happening lentswe la re with me? o shwele The voice came and said, you're dead. la re ko kae Where am I? a go diheleng He said, you're in hell. ya ba kona ntsa thuisa okay Then he was trying to think. nako a ntsa thuisa balo As he was meditating wa and tla thinking, dot e sweu a dot appeared. light ya tla ho yena ke dutsile motho ona ke dutsile nna ka officing Rivonia Light. I was in the office with him in ha e fihla Rivonia. yona light ena fihletsa triangle He said, when this light got to me, it made a triangle. ya fihla monka And then it took him ya tsamaya ka yena and left with him. a hlakoreng le leng He went to o bone another batho side. botleng bo boholo He saw good things ba and people. apere ntho tse tshweu ba shebile light batho bana go ya mono He saw them praying and looking at the light. He Ya said he ba, wanted to go voice there. ena e re ha se nako ya go ye mono This voice said, it is not time for you to go there. ya re bila ho yena ho ja ene le nako ya hao It said, if it was your o time, no tlo joina batho bana you would join these people. empa o jona se wena But you're Jonas. so ya mmotsa wena o pholosi wa ga ntate ke pholosi empa e sa le ke tloela ke reke 10 years ago re qabane church boarding He said, I left church 10 years ago when we had conflicts on the board. ya ba voice eno ya mo jwetsa e re wena o tlo gutlela lefatsheng o jwetse batho ka se o se boneng The voice said, you will go back to earth and tell people of what you o saw. kana e hlakile jwang thomo ya hae It was a very precise, ya ba o direct tswa ka teaching. mora matsi a mmedi a le Instruction. moshareng He woke up 2 days in the mortuary. e ne mathi ditabeng South Africa ntweng This trended on the news. ne ke dutsile yena tjena I was sitting with ka re him ntate face to ke hloka o face. isa TV ke lo interview I asked him I wanted to take him to ne the ne ke tla radio tshwani TV TV kana station. go ke mana mametse a ntse ke re re tlo tlisa motho ana shwele tshwani TV wa hopola ne di bua nnete so ke patlaetse ka re le shebelle ntla be ke na le motho a tswileng bafung bekeng e I tlang announced and said I will be with someone who rose from the dead next So, week. la bobedi la teng a re tlameya go kena mantsiba o seng ja mo founela ntate re ready a ke re Tuesday, when we were supposed to enter, I called him. a re ntate maphosa ke baleile He ntate said, Ndremaposa, I ran away. dikoloto Debts. he batho ba nkeme ka dikoloto tsa bona ntate People want me to pay off their debts. perception monna o tswile bafung o fuwe thomo e hlakileng You've risen from the dead, you're given o a se tlo dumela precise and direct ntate modimo a sa instruction. etse ntho ka lekwalo o se tlo dumela re ka o ntsha dikolotong ka You're not believing God to take you out of debts, Ka nnete, ha re di yet God baleng. has done such a huge thing. so ke a bona batho bana ba utlwa gela o tswile bafung ba qalla o founa ntate wa pola o santsane o phela ke gone o nkolota People Batho- started claiming Hobane, their debts. ha o hlokana dikoloto tse ngata di shwaro hena ke re When you die, you leave a debts tsoa di tswile behind. le yena When he woke up, he still had to ha o pay. ntate eno ka re ke bua le ena re ka nnete ntate ke Kimberley yona tjeno from Pretoria ke ile Kimberley ke ba le He left dikoloto Pretoria all the way to Kimberley. ne ke tsamaye ke sa mo interview I left there without even interviewing him. perception e bohlokwa Perception is very important. tsela yo bonang dintho ka yona The way you see is things, very important ho bohlokwa ha o haholo. ipona When you see yourself o le motho a sokolang as someone who's struggling, o tla sokola you will struggle. bibele re as a man thinks in his heart Bebele re ka tsela eo motho a nahanang pelong ya o hae jwalo is sona that ha way. ebe pela batho o hlae ka go cool You appear before people as if you're empa cool, ka hare wena but inside nka o le monyane you belittle yourself. o tlo attracta batho ba jwang ntho e nngwe le nngwe ya o e tlo ba jwang You are going to attract little things. nna ke qala tshebeletso Lesotho mo When I started a ne ke church here sena in letho Lesotho, ke sena tjhelete ke sena I letho didn't have money but or ne ke anything, ikela hodimo ya ka mo ntate modimo a nkukang ka teng but I regarded myself high as gobane God o re regards me. ke le beile ka hodimo lefatshe
He says, I've placed you above the o world. tjho wa lentswe la o hloga o mohatla He says, you're the head and not the tail. so bane ke ipona jwalo So I saw myself that ke way. sa tsotele dieta tsa ka tse ntšhebileng ka matlong I didn't care about my dilapidated ga se go shoes. lapeng ne re sokola It doesn't mean we're struggling empa at tate home. modimo na itse se ka ba kopa mme ao letho mang But kapo mang God told me not to ask for anything So from my ke- mom or ke tlile ke anyone. sena diphatlo ke sena letho I nna came without having clothes and but shoes, ne ke na le consciousness ya morena but I had a consciousness of a king. ne ke ipona ke le morena I saw myself as a aga king. lesotho se ke le teng go tlo sebetswa I batho said, Lesotho, I'm here, we're ha o going no to ka work. ntšheba ha o no ka ntšheba ne ke le mo di-21 ke le mosane ke sena letho If you'd see me, I was skinny and 21. I didn't have But anything. dintho di etsetswe ya ka moo ke dumetseng ka But things happened according to how I believed. o tlameha o dumele lentswe lena le affecte kelello ya You're supposed to gago believe this word and it should ha affect le and re ko influence your mind. phamisitse When it says, I've ko lifted beile you hodima ditšhaba tsotlhe and tsa I've lefatshe put you above all the world, la o tsamaya ka high heel mono ntate even if you bona walk lo in a high motho heel, enwa wa mmona eno you ano can see this person. confidence e teng There's confidence. confidence ena ha e tliswe ke mohlankana wa nang le koloi This yae confidence is not brought by the boyfriend with a car. e tliswa ke gore na o mang ho ntate It modimo is brought by who you are in wa Christ. hlompha You respect, empa o confident but you're confident. ha eba o sa tsebe high heel ko kgothaletsa go e reke high heel e bontsha confidence hle mohlomong o tlwaetse o dula o kentse dieta tsena tsa bonkgono tse flat reka high heel Stop wearing pumps, buy high heels. a ke re mme wa ka ke batla o bona le tla ka di-high heel bekeng e tlang o tsamaye ka confidence I want you to put on high heels and walk in confidence. gobaneng o phamisitswe le kreste Because you've been lifted up o with be wena na Christ. letsono le letona la You've ntate been placed at the right ha e hand of the affecte Father. kelello ya gago It should ntho affect your brain. baloi ba kopane ha ba kopane Even if witches meet, motho ba lekang go roaka go roa ke ya bona those who try to curse you are cursed. ha ba tla ba wathaka ka tsela e le nngwe Even if they come and attack you Ba in tlo one ba leka tsela tse direction, they will supileng. flee 7 directions. so o ipone So jwang see yourself o that se way. ka nka o le victim Do not perceive se ka yourself as a nka o le victim. Do sono not perceive yourself Ha as o someone who's yona. struggling. You're not struggling. empa gale ba mphoqa sheba But they've been disappointing me. bophelo ba gago Your ga life bo dithamane ka gore na go It's etsetseng not determined by what you've empa experienced, ka gona o mang go but kreste who you are in o Christ. phamisitswe le kreste You're lifted up with o be o ele ka Christ. letsono le letona la You're modimo put at the ntate right hand of the Father. o fuwe maatla You're given a o power gata dinwa le to diphephetso step over le o scorpions tlola and maatla snakes otlhe a sera and to upon all the enemy, the power of the enemy. ga re ithuteng ka mazsc o kile bona ba tapatapa ke batla o gate le wena o tseba gore wena o etsa kgato ya tlholo amen so ha dintho di tla ho wena So when things come to you, dikgolotso di o tlela challenges come. ha o se senyege You're not moved bane wa tseba gore because you know la that ntlo ena e ka ba ya tia even if there's war, ke a tseba go sentse ke le I motlhodi know that I'm a victor. tsotlhe di sebetsa molemong wa All things work together for my good. la satane bebele re la satane ya ka batla The Bible says even if the devil comes, tate modimo ka moya wa gae o thwe God- when the enemy comes in ha like a ke- flood, amen. the spirit the holy spirit ke ena a tlang jalo ka flood Moya ha llang kena a tlang jwalo ka ka lekhubu lekhubu. so satane ha ntse a le ka ntho tsa gae So the devil, when he tries his tate things, modimo o tlo phamisa standard se odimo feta God satane will raise a standard that is higher than the so se ka ba devil's. fumana o se o So tshwile do not be shaken so and bua puo ya scared. letswalo And now you're speaking lentswe because of lena ha le fear. affecte kelello ya Let gae this word affect your faith. o bue jalo ka motho a fetisang motlhodi Speak like a person who O is more ipone than a jwalo. conqueror. See yourself that way. o behave jwalo ntho bona Behave that way. ho na le ntho e bitswang the law of life the Ho na law le- of attraction O na le ntho e bitswang Ba- molao wa ba ho e atametsa ba e dintho. ruta le batho ba sa pholoswang gore tsela o e presentang ka teng o tlo attracta batho ba tlase eno The way you present yourself, you're going to attract people from that so caliber. o sontse o ipona o le sona o nna ke If you see yourself as tlo someone who's potapotwa ke useless, disono people who are useless will ka surround you. ofela bentse le qekisana mono go tla ba betere You will be telling each other, consoling each other, it will be better. bona banna ba re shebe bona tswa boemong boo Leave that level. o pola go motho o santse a batla go tla motho a thabileng a santse ga batle motho eno ga o fitlha jalo o tlo fetoa bophelo ba gae Remember that the partner will want to find you happy. ga o jalo ga a fitlha fela jale motlhang o feka bua motho ka la gore ke a o dumela ga o so le dataless o so le transportless ga o sa na nthong le nngwe ke di bone motlhang o dumelang motho fela ga ke na motlakase ga ke na data ga When ke na a partner transport comes, you do not have transport, you do not have electricity, all the bills are on him. ne ke sa go se ka rekela moratu wa gago but le wena ntate ya ko iphumane I'm not saying you shouldn't spoil your ne partner nneng or help your o partner. patalle dijo wena o jalo You should be the one who pays for the o food tla at fitlha times. mono wa tseba ke taba You'll get to mentality that level. It's a matter of mentality. ga o jalo ke mindset It's a mindset. ga tseba gore ntse le lebeletse dimpho re tla lefa We tsona know batho that you're wena expecting gifts. o se ka ba sono motho a se ka ukwa ka o popile sono o se ka ukwa go a nna ke fegile sono
Ah, go tswela pele. Ra qetela. Number 2. Number 2, Haeba o dependa o di lentswe lena. if you're depending on this word, Le tlo affecta tsela o buang ka yona. it will affect how you speak. Taba ya mantswe e bohlokwa. Confession is O important. utlwela ke itseng? What did you hear what I said? Ke kgetlo la o qetela. I said this matter of rent is just, O nyenyefatsa boemo ka mantswe a you hao. belittle the problem with your words. Ha o nyenyefatsa boemo phamisana ntate Modimo tla bona hore hlile bo When you bonyane. belittle the problem and lift God up, you will see that the O ska problem dula o is small. phamisa maemo a hao, Bebele e re o bue le thaba, o ska bua ka thaba. The Bible says, talk to the mountain, not about the Batho ba mountain. bangata ba dula ba bua ka thaba tsa bona. Ao ngwaneso ke dikolo Many ke people ditsietsi. tell you about their Kgathe, mountains, there's O tla problems, ha o there's this bua and le that. thaba, o re e tlohe, e tla When you sutha. speak to the mountain and say it should be moved, it will move. So lentswe lena ha le affecte polelo tsa hao. This word should affect your speech. Nna ha hona le mohla ke buang jwalo ka motho a hlotsweng ho hang. There's never a time I speak like a defeated La man. ebe ke le down a ke tla ipuela fela positive. Even if I'm down, I will speak positive Hey, o things. ska ba nna batla ho tsebisa motho e mong le mong maemo a hao a thata, ditsietsi a motho e mong le mong na le ntho tsa You hae. should stop announcing your problems to people. Praise the Lord. Amen. Bua le thaba ya hao. Speak to your O mountain re sutha. and say, be moved. Bothata bona ba delay. This problem of Ke delay, go utlwile bophelong ba ka. I cast you out of my Ho latela life. re bone batho ba bangata ba fola ka mantswe fela. You saw many people get healed through words. Le wena o na le mantswe a kere. O na You le mantswe. have O na le words as leleme. well. You Praise have the a Lord. tongue. Bua. Speak. Ntho e nngwe hape e tla o thusa. One other thing that will help you Ke mamello. is Ha perseverance. lentswe lena le o influencer. When this word O influences you theile bophelo ba hodima lentswe. and your word is the life is founded on the O word, kgona ho ba le mamello le hara di-challenge. you will persevere in the midst of Ka challenges. 2012 ne re isitse dikgofu sentse re ra qala 2012. In 2012, we took the trucks and we were about to Ke start. 2024 ntse re tshwere ntho ya ntate It's Modimo. 2024, we are still holding Ha on to hona the mohlang o tlo faith. kgathala ho hang. There's never a time we'll get Ho fihlela tired ntho ya ntate Modimo e etse eso, hobane until this happens. bophelo bona bo theohe hodima lentswe lena. Because this life is founded on the Nna ke word. iponela lentswe fela. I see the word. Ha doctor di re tjena ha When ke the doctors say this, ha ke hanyetsang le wena ke di-facts. there are facts. Empa lentswe ke hore na ntate Modimo o reng. But question is, the word is what is important is what the O word ska says. swabela o bua lentswe o ska Do tshaba. not be ashamed or afraid to Ke speak the lentswe word. le reng o tla bona ditlolo tsa hao. It is the word that says you will see your great So o ska grandchildren. nna bua ntho tsa hore nka nna ga shwaneng kapa neng ha hona ntho e ba. Stop saying you might die any minute from Bebele re now. la ba sekete ba ka wa ka nqena. The Bible says even if 1,000 Le ke fall tse leshome tsa wa ka and nqena. 10,000 this side, Empa wena ke ke tsa o ama. but it will not harm Di you. bue. Speak. O di bue. Speak. O ra nna ke tla phela. Say, I will leave. Tlo bana ditlolo di tsa Tinashe. I will see the great grandchildren of So nna Tinashe. bona ha ke ntse ke bana diritse ntate kwana ke tlo phela. When I see gray hair, I am yet to leave. Ho nna ke sign ya bohlale, ha sign ya It botsofadi is ke sign a ya sign of bohlale. wisdom. Perception e bohlokwa. Perception is very Hey, o important. ska go nna go bona se ke tsofetse. Don't say, oh, I'm growing O old. tse nna ke fresh ampe. No, I'm very fresh. Ngwana ke latang 40. I'm going to be 40 Gomme soon. Joyce me ba qedile ba le over 40. Joyce Meyer started over Ha 40. se nako ya mokgathale nna, ke nako ya It's not time matha. to be weary now. It's time to Moshe o start. qadile le mo di 80. Moses started at 80. Ha o jwalo. Hey, so be fresh. So be fresh. O ipone jwalo, go Be active. Betsa di push up o gym o. Go le to monna the moholo. workout. Eh, o ga nna ke lo etsa ntho ya Modimo nna. I'm going to do the thing of God. Ska ba nyama. Bona, la o ka ba tho feitsu. Ntate Modimo ntsa tla o phamisa, o ska ba inka o le failure ho ha. Even if you failed, God will restore you. Do not consider yourself O as a tla failure. itseng globe yeng. The person who has made O this tlo clothes, faitse ya ngata hampe, ya ba mmotsa. he failed so many times. When A re they asked faitse- him, a re, ha ntho la o ka ba nna e fosa ha sekete, o ska ba go feitse, o go fela ke fumane tsela tse sekete sa rona ha e tswe jwang. even if you get Perception. something wrong 1,000 times, do not say you failed Eh. at it. Hopola hore ha o faile ya wena o. Remember that you're not a Ska failure. ba ikutlwa o le motho a hlolehileng bophelong, ha o jwalo. Do not see yourself as someone who's Hoba failed in fela life. business e feitse kapo lenyalo le sa tle, ha se wena o faile ya Even if wena. your O marriage ntso has tlo phama failed, hape. it doesn't mean you're a failure. You will be O restored. tlameha o ipone jwalo. See yourself that way. Ke la ka tsamaya ka 2011 ka bula dikereke South Africa tse ngata di kwetswe, empa ke a kgutla hape. In 2011, so many churches got closed. Ke a kgutla hape hona tjena. I'm going back Ka tsona again. ke kgutla ka bohlale bo hodimo hampe. Ke lo bua I kereke come tse with kgolo a man. higher wisdom now. Eh, ha ona ntho ya hore ha se re dutseng. We're Hey, not but- saying, we've quit. Ka tle motho a ntse a re, ka nnete o thata, o jwetse. Hohang. In him there is no failure. E re ke fitisa Yena mohlodi. ha hona failure. Ka Christ ya mphang matla. I'm more than a conqueror through Christ who Ntho gives e me nngwe hape e strength. tla o thusa. One thing that will help Ke go you tla etsa dintho ka tsela ya ntate Modimo. is doing things God's way. Di-strategy, ha le ntse le The o influence strategies, business ya hao. your business. Ka etsa dintho ka tsela e tlwaelehileng. Do not do things Number ordinarily. 1,
o di hlole semoyeng, o di buele, o di rapelle, o di profite. Conquer it in the spirit first. Pray for it and O bitse speak it di-client into tsa life. hao ka tumelo. Call your clients by Hona tjena faith. sentse ke buile le principal, o go dumeletse ho bula mane ne. I've spoken to the principal. Akere- She's allowed me to open. A ke re le utlwe the- ke itseng, ke itse by mid-September tlameha re kenela ka mane. Ke I bua said dintho pele. mid-September we are going to have Ke an bua dintho overflow. pele ke di bona, tlabe le nkopela diatla, le wena o bua tsa hao. I speak things before I see them. You should do the same. Le rata ho nkopela diatla, ke re bua tsa hao. You love clapping hands for me. I'm saying do the same for yourself. Okay, re ke le tlohele. Nkopele diatla o ntso o profita tsa hao. Clap hands for me while you're prophesying for your things. Sebedisa tumelo. Use faith. O na le tumelo akere. You have faith. Sebedisa tumelo. Use your O faith. profita bophelo ba hao. Prophesy over your O life. sebetse ka tsela eno jwalo. Work that way. Ke tsela le ntswe eno. That is the God's way. O ska ba utlwa eka ke boatla go no bue go Do not business ka think it's di. foolish for you to confess and say your Ntho e nngwe business le is nngwe o right. e qala ka mantswe. You start everything by words. Ke re tla bona percent e 2.5 ya batho e dutse mona every Per Sunday. Sunday, we will see 2.5 Ene, people ke itse ke here. tlo tlisa banna kerekeng mona. I said I will bring men to Hobane ke church batla ba tlo nyala ba ausi bana ba kerekeng ba batle because bana. I Amen. want them to marry these beautiful ladies here in Puo tsena church. tsa bona hore di-type di fedile tsatsing lena, ha di sa leyo. Those things you used to say about not having types here has ended Ene, ke today. itse o ntate Modimo. I said to God, Bontate ba tloga ba ngata ho feta bomme kerekeng ke tumelo ya ka. fathers So, will, gentlemen will be more than leo le ladies. ba ausi bana ba ratang standard sa ka ke sena ke sena ke sena hobane Even if you're a bonnete lady ke hore- of a high caliber. bonnete ke gore ntate ba dula ba batla ka hodimo. Yes. Ka hodimo. Ko etse motlae wa ho qetela ho thwe ausi e mong na botse re bua ka Sesotho fela. Ho thwe bomme ya ka ba botse okay level 1 ke bontate be leng hore ba shapo fela ba sebetsa ba zama. Wa dula ka po level 2 ke ba bo di business nyana che ba khanna ba etsang. Wa dula ka po level 3 bana tshi ba batla ba iphumane businesseng bana le tšhelete boholo ba bona bana le dikoloi ba bang ha bana matlo ntse ba hirile. Wa dula ka po level 4 4 bana le matlo bana le di business bile ba fana ba batla bile ba di horwa ke tsebe na ho thwe. Wa dula ka po level 5 ba tla re 5 level 5 bana bona ihle ba bless ba fana bana le ditšhelete bana le ntho tsena ka bofela empa fela ha go kena level 6 ba tshwereng ba bangata tsena ba 6 ke mo sna bontate ho hang ke ne ke bua ntlo ke re ha o le motho wa usi bona ha ke hana ona le standard but ha se ke tsa ba too high o build le motho wa hao wa tsana ke bua la student ntwe ba amba ntwe straight ba ga ya o bua ntwe rona tla ga kgwathana ga ga se ntwe go tlo etsa ye ya monga ga e khole gale ga nna ke tlo builda le motho la ga ba le mohlankana mona ntse re builda le na le tšhelete o nang si ona tsena ho hang ke batla motho a le tšhelete ke je tšhelete ha ya re kopana ba tla ntse tsa sefatla mahlo bona a ke hana ona le standard but ha di se tsa ba too high hobane jwale o ntso hola le wena a jere se ka go fana ka level 6 mo song o sena motho jwale ke tlo tsa bontate ba bangata ke rekeng hobane ke qala movement wa bontate mona ba tla manyalo a mangata ke madumetse ntho ao ke tsa ga thabang re bua ka manyalo he manyalo a tlo ba mangata mona haleluya Amen. le tšhelete yes Amen. ke a leboha ha ngata re bua ka manyalo a menena e be thothometse sebaka sena kopa re neng ka maoto praise the Lord iketile so ke a o qholotsa hle worship team e tle pele a ke ke a o qholotsa ke kopa hore sebetsana le investor lentswe moyeng wa hao training center se a le moyeng o bona gore lentswe lena e ba karolo ya hao praise the Lord tsere le mmo ona tsena o setse metsotso e 7 re tlo tšhaisa bomme ntse re ba opotse kopa go dinempine le nngwe ka mo bona re tsa ditsebiso fela tsa bomme re tlo bankela mmenehelo ka conference ya bona ebe ra tšhaisang bekeng e tlang re tlo qala ntle ka 11 re tlo etsa boshoba go generator ga teng bekeng e tlang le khubula kopa go dileng fatshe go na ntho ke lebetseng ntate kopa di-form taba ena kopa le ntshwarele lona kopa le emeng kopa le taba ke ena la opola hore next week re qala sefefo a kere ntse le opola sefefo sa pholoho ke mo re tlo tla re pusha ke leqhubu a kere ntate kopa le mameleng a kere leqhubu ke ntho e tlang e tsamaya so leqhubu lena le tlo la sta kgweditse 4 every 4 months ena sonta se sene se seng ke kopa hore motho o tlise motho a le mong fela kerekeng night hata ke tlo fa form ke o mo fe pamphlet ena
nna ke ke ka go etse 20 nna ke sa tlo e etsa amen nna ke tlo tlisa batho ba 200 le 300 ke kopa go motho tlise motho a le mong ga re tlo tla re batla tšhelete ba sentse re le ntho dingata re ikopela fela o tlise motho a le mong kerekeng a ke sona tsena ntse re bina pina tseno tsa go ya ka lefatshe lotlhe re tlo tla re fitisa dipampiri tsena praise the lord hape batho bale ba ingodisitseng for rente pampiri tsa lona ntse le di tshwere go ba phamise matsogo ke bona ba ingodisitseng for group ya rente ke hloka dipampiri tsa lona ntse le di tshwere ke re tlo di hloka hona tjena nke re fitiseng ena mme re bineng re fitiseng ena kopa re emeng ka maoto di a shaka di fitise pampiri tsena pamphlet ena o e rapelle o lo mema motho ka yona ke a le bona re bina fe Yanka lefatshe lohle le babulele bangedi Yanka lefatshe lohle le babulele oh habadumela oh habadumela le bakolobetse kalibiso la tate Elamura, oh habadumela pampiri na ya motho ga o lo gabisa ka ka tlunga ke o mo rwetsa ka mohlolwana le thabo ha ba utlwa o sitwa o godisa motho ga tla kerekeng e ga mamele 106 se khutletse se ya le moyeng ka 7 but motho mo le molemo ha ka ikitletse hore 5 minutes go meme motho a le mong bona a ke batla batho ba le shome ke ikopela go tla le motho a le mong mo gapelle o motlise a ke batla o ipele target e tlo hlola ka beke a ke re o mo susumetse motho eno ana o tla hore ba tsa batho ba ka ndo se special a ke o go fela sonta sena ke se special so ka nne ditse re meme magotsi ba gone le ena utlwa go ke ntho special mo patalle transport but ka nnete ke lebeletse o bona service ya o se nne re le 300 o seng ke itse be ke tlambe re le 500 re nkile taba eno amen ena ona tsena go close to 700 bonyane ke batla go bona re le 900 be ke tlang ka posekete bonyane o go re ke kopela fela kota ga fela ke matla le motho be ke tlang ke a leboa ke kopa go dile mfatshe hona jwale re fitlhe qetelong ya tshebeletso batho ba batlang ke tlo tla ke ba beya matsogo ba kae ba tle ba sale amen ke tlo kopa hore be ke tla ke tlo ba le service ya anointing oil ke kopa hore wana re tlo sebedisa hape o tlisa batho radio a dire ha ito ga fana ka oli mona re tlo go motho tle ka oli ya o tlo e rapella
o ka tla ka ona ka lebekereng kapo ka khapong a ke tsebe ke tla tlhalosa olive oil ha e botla fuma ba ba tla go ishole ona taba ba sena yona ka tla ba fa tsona ba re tlo gapella oil ke tla fa le batho ba mahala be ke nyetlang praise the lord e tlo qala ba polasi ya le moyeng so ne se go tsibisa go tla ka o se ka tla ka nkgo se ka tla ka 5 liter botlolo e sharp o tsele o le tlo di tlolofatsa amen so lo plosa be ke tlang qala kana go ba ntla me re fe prophecy na go le mehlolo batho bana ba dule ha lo pla melo la bona pono ke rapella batho etsa dipontsho a kere ke na tse tloetsa batho ba dule ke rekeng ke madumetsong re tlo fihla overflow nyela by mid September ya le bomme go ba tsibiso so go fihleng kana go hle ke bone go fihlele itinyana bonyane 11 be re le teng bane ka 11 a ntle re batla go qala pina pele so bo half past 10 ke batla bona la ntsena sentse di le ka ntle amen ke le bo Hallelujah. Ditsebiso tsa ka jeno di eme ka tsela e latelang. Bo ausi ba 24 years and above ba kopiwa go kopana ka mora kereke ka godimo go di steps pela sefate. Bo mme le ba go etsana ba tsebiswa ka conference ya bona e global la bohlano ka Setsheng le Moqebelo holong ya masepala Kgubetswana. Bomme ba lefa 200 maluti ba go etsana ba lefa 100 maluti bakeng sa dintlha kaofela ba ka letsetsa mme Mahlompho Lebelo nomorong ena 5968 1314 5968 1314 mme Mahlompho. Bomme ba hopotswa ka dithaere tsa bona tse ntseng di fumaneha monyako mona tafoleng ya diashara. Ho tsebiswa batswadi ba bana ba Sunday school ho kopana ka mora tshebeletso. Batjha ba kopiwa ho kopana ka mora tshebeletso. Ntate Moruti ke dumela ke ntate Moruti Maphosa o kopa ho kopana le bontate le bahlankana ha kereke e tswa tlasa sefate. Mangolo a bana a fumaneha monyako ke yane ya dedication. A kere batjha ke bona ba fielang. Amen. ke tlo kopa bo matlo bua ba tshepisitse a jere ke tlo ba tshellang praise the lord ke le bomme Hallelujah. Conference. Ifihlile nako yane e sa le re emetse bomme. E sella bohlano lona lena. Le Moqebelo ona ha o sana e nngwe dipakeng nako. Jwale re se re itukisa ke ka di 30 le di 31. Ka di 30 e tla ba mantsibua e tla be le la bohlano. Jwale re tla kopanela ka Setsheng ke tla be le mantsibua ho tlo qalwa ka 4 mantsibua. Ebe jwale ho tla tjhaiswa ha mmamorao e le hore bomme ba haufinyane tlenne ba thole dikoloi bakeng sa hore ba lo fihla mahae. Ke bakeng sa ba sa tlo roballetsa. Jwale ba tlo roballetsa re tlo kopa hore le hlakise e sa le nako hore le tlo roballetsa. Hoba jwale mane mo ho lo roballetswa re tlameha re be le lenane le hlakileng hore na ho lo roballetsa batho ba bakae. Re na le batho ba ingodisitseng. Re ne re tshepisitse hore tjhelete e tla fella ka jeno. Jwale re ntse re dumela hore haebe o ntsona le tshepo ya hore e tla fella mohlomong pele ho la boraro. Hobane la boraro jwale ke nahana e se le the latest. Ha re se re mona ha o no so ngodisitse o ka tla bontsha fela hore o ntse o le teng le ha o so patale. E le hore re tsebe ho ba le bonnete ba taba eno e jwalo. Haebe o no ingodisitse o patetse ka mpesa nna ha ke tsebe o ingodisitse ho nna. Ke kopa o tlotla o hlakisa le nna hore ke ne ke ingodisitse fela ke sa bontsha hore ke patetse se ke patetse. E le hore ke tsebe ho ba le dintlha tse hlakileng tsa lona baratuwa. Ebe ka Moqebelo ho tlo bona le dijo. Re tla be re lokiseditswe dijo tsa hoseng, re tla be re lokiseditswe le tsa motshehare. Jwale bomme re lebeletse ho apara jwalo ka mafumahadi. Seyalemoya pono sa Lesotho se tla be se le teng. Jwale re itlhophe ka tsela e le hore
ha o hlaya TV mane le wena o tla utlwa hore a ke mofumahadi jwale harabe ke mona bomme re tlo hloka matsoho a lona jwale bomme re dule re le malala a laotswe re tlo hloka disebediswa tsa lona re ntse re hopola hore le bo ausi ba keneletse tabeng ena e le hore le batjha bana ba tla be ba le teng le bona re tla ba lebella mosebetsing ona wa ho phila hara beke re kopa letsoho la lona bomme re kopa letsoho ka hohle ka mo le kgonang dithipa di tle di tlo sebetsa bomme re tlo kgabela re tlo ebola re tla tsebisa hore na re kopana jwang nene fela ke dumela ke ntho tse tla etsetswa ka setseng tseno tsa bo ho phila ebe re ntse re le boitlhophong bona ba conference mme wa rona o ratile hore ho tloha hosane re kena boitimong bomme re kena boitimong ba social media boitimo bona bo tla qala hosane ho fihlela conference eno ya rona mme wa rona o lebelletse hore re mamele melaetsa ya ntate wa rona haebe re kgona ho e downloada re mamele melaetsa re bale lentswe social media re tswa ho yona YouTube Facebook and I dumelletseng ke WhatsApp fela hobane jwale a re fitisa melaetsa ho yona WhatsApp re kgona hore re fitisa melaetsa le teng ha re bui dintho tse ngata tse sa hlokahaleng batho ba haufinyane le wena o sontso ba tsebisa hore ha ke na ba motelele ditabeng tsa WhatsApp ihle fono marangrang re ba thoko haholo le ona re atamelane haholo le ntate modimo pele ho nako yena e le hore ho na le ntho e kgolo e ntate modimo a e bulang September bomme we are giving birth re kena September jwale re a tswala mme wa rona o tla ba a yentse ho hong mafelo a kgwedi ena ya borobedi ha re kena kgweding yane jwale ho na le seo ntate modimo a se bulang ka rona bomme ha re utlweng taba ena ka moya re se ke ra e utlwa fela ha ke tsebe ke kopa ho fana ka nomoro ya mpesa yeo ho ntseng ho tshelwa ho yona ke mme Makananelo fela mabitso a tla hla a re nyalleng Zulu ke 588 22 575 588 22 575 ke leboha haholo bomme ke nahana ho tloha ha jwale re se re tla dula re mamela Voice of God hore re nne re dula re ntse re utlwa dintlha tse bang di ntse di hlaha tse ka bantjha ho tsebisitswe hore kopano ena ya Moqebelo e lo ba holong ya Khubetswana holong ya Masipala Khubetswana o thewa Nutrifoods ha o thewile Nutrifoods mono o kena le Nutrifoods fela mono ha o sontso o theosa fela o sontso o bona ha se mo o ka lahlehang ho haufinyane haholo ke leboha haholo bomme ra leboha le ka phallelo tsena tse kenang ra leboha ka nyollo ena e kenang ra leboha hobane la sisinyeha hohle mo le teng bontate re kopa tshehetso ra leboha hona tjena go tlo beya di-basket re ba tshepisitse last week ke kopa batho bane ba ingodisitseng for rente tle ba se ba gela mabitso a bona ke ba kae ne le so dinkia ke re na le nthodi ba kae ba ntse ba tshwere tsa bona ke a di hloka ba rente ke kopa ba tla ka pele ka mona ba tlotla ba kopa ba nne le tsona ha ba tlise mona fela gona ke a le bona ke kopa basket mme ka kopa pin mo kone re shapele mono o tlhalentshwe le molemo le rometswe ke Jesu o tlhalentshwe
Tsobino a hle re tlo tla re tshelang tšhelete ya bomme ba tshwereng dipampiri ba kae ba sokang ba fana ka dipampiri re tlhoka pampiri tseno tsa group re tlo etsa group ya rente ra le boahle re kopa le re fe dipampiri tseo ke a lebo ha ntse re bina bese re tlo tshela thank you kopa re tlo tshela amen Ialere Ana benga maoto. ke batshetse ke balefetse dibe ialere ialere o ke balefetse le satane jwale o le satane jwale ona ho sefapano lokgolo sefapano sefapano sa kgokgotla Bontate, ha re tshehetse bomme. Ntate Moruti o itse ho tshellwa mokete wa bomme wa conference. Conference e ke batla ho bona bontate ba tla ba kolokile mona ba tshela. Haleluya. Bontate ha re tshelle bomme tswela pele mme. ma